الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله رب العزة سنجو فرمان در سورة البقرة آية نمبر 4 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماء حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني يملك الله رب العزة وقت أن المال خارج كرم يعني مالك مثال شيء دان فوق يلزم کہ دان فلس من آسان 7 ہیل اور پرت کن ہیلس من آسان 7 پھل. اللہ رب العزت فرمان تُہۍ کٔرِو میانہِ وتہِ اندر مال خرچ اور تُہنٛدِس مالس زیادٕ ادا اور وسط کرس عطا. يعني اگر أسۍ اللہ رب العزت سٕنٛدِ وتہِ اندر 1 رۄپے کرو خرچ اللہ رب العزت چھُ اَسہِ دِوان امیُک بدلہٕ 7 گُنہن برابر. بیٚیہِ کَرِ اللہ تعالیٰ سٲنِس مالس منٛز برکت عطا اور وسط کرس عطا. اگر اکھ شخص ونہِ بیٚیِس شخصس دپٮ۪س اگر ژٕ وٕنکٮ۪ن أکِس شخصس دِیکھ 100 رۄپیہِ تمہِ باوجوٗد دِوے ژےٚ بہٕ پگاہ 700 رۄپیہِ کیٛاہ سُہ شخص کرِ اِنکار سُہ 100 رۄپیہِ دِنہٕ نِش؟ ہرگز نہٕ. أمِس چھِ پتہ آسان زِ اگر بہٕ آز کرٕ 100 رۄپیہِ خرٕچ امہِ بدلہٕ ترن مےٚ پگاہ 700 رۄپیہِ. تو أزکٮ۪ن اَسہِ مُسلمانن ہُنٛد خیال کیٛاہ چھُ یِم زن تٔمِس ذات سٕنٛز عبادت چھِ کران ییٚمِس اَتھِ زن تمام خزانن ہُنٛد چھُ موٗجوٗد اور اللہ رب العزت چھُ پننٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ مہربان آسان اور کرم کرن وول آسان اور اللہ رب العزت چھُ پننِس وعدس پٮ۪ٹھ پوٚز آسان. بیٚیہِ چھُ اللہ رب العزت فرماوان تُہۍ کٔرِو میانہِ وتہِ اندر مال خرٕچ بہٕ کرو تۄہہِ 700 گُنہٕ زیادٕ عطا. کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ قادر؟ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان در سورة المزمل آیت نمبر 20 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. يعني یۄس تُہۍ نیکی ٲخرت خٲطرٕ سوٗزِو اللہ تعالیٰ چھُ تتھ تمہِ کھۄتہٕ بہتر کران اور ثواب کران زیادٕ عطا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والملكان ينزلان أحدهما اللهم آت منفقا خلقا ويقول الآخر اللهم آت منفقا تلفا. اگر کٲنٛسہِ روایت ژھانٛڈٕنۍ آسہِ یہِ چھُ بخاری شریٖفس اندر 1462 اور مسلم شریٖفس اندر چھِ 202. یعنی پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحنس چھُ وسان سُہ فرشتہٕ اکھ فرشتہٕ چھُ کران تٔمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز دُعا یُس زن کہِ اللہ رب العزت سٕنٛدِ وتہِ اندر مال چھُ خرٕچ کران دُعا چھُ کران یا رب العالمیٖنا یُس زن چانہِ وتہِ اندر مال چھُ خرٕچ کران تٔمۍ سٕنٛدِس مالس کر زیادٕ عطا. اور بیٛاکھ کران تٔمۍ سٕنٛدِس شخص سٕنٛدِس حقس منٛز یہِ دُعا یُس نہٕ اللہ رب العزت سٕنٛدِ وتہِ اندر مال کرِ خرٕچ یا رب العالمیٖنا یُس نہٕ چانہِ وتہِ اندر مال کری خرٕچ تٔمۍ سٕنٛدِس مالس کر تبٲہی تہٕ بربٲدی. لہذا اگر أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پننِس مالس منٛز برکت چھِ یژھان کرٕنۍ اور فرشتن ہُنٛد دُعایہِ خٲر لبُن چھِ یژھان تو اَسہِ پزِ اللہ رب العزت سٕنٛدِ وتہِ اندر صدقہ و خیرات کرُن. اور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون ما نقصت صدقة من مال. يعني صدقہ و خیرات سۭتۍ چھنہٕ مالس اندر کمی گژھان کینٛہہ بلکہ مالس یُس زن شر چھُ آسان سُہ چھُ دوٗر گژھان اور مالُک محبت چھُ گژھان انسان سٕنٛدِ دِلہٕ اندر دوٗر. اللہ رب العزت دِیِن اَسہِ پننہِ وتہِ اندر مال زیادٕ خرچ کرنُک توفیق. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہی. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی.